Hello reperang nas mangsagarekon Hello TV News Channel nanum chakswa ya athamni bako bawal ni bako chumangli ma mangkoborang kuniyang nas kang ba kobore wa yan rongjeng o program at ka pathom on America chu shokna manam Meghalaya Skills 2025 ni bakata rongjeng rongsel iskaru hil sa jao ya bilsi ni kolgrix ni Agus jao ni ba chenga 10 ba November 6 tarikona Construction Painter and Decorator Training Program ko William Nagar ni khusam rong mutel ni gata self help group organize ka ang haya program ko atna Meghalaya State Skills Development Society MSSDS Silong Fund ka ha self help group ni ya program ko organize ka aniyon American shok bong aha aro trainee rang na certificate onani ceremony ko November 6 tarikh ko dakang jolaha wa somayo program onari ba e ba kora e phachina angapa o chief guest ong yan ba rongjeng ni local MLA Mr Jim M Sangma ko kamataha una agreba gepen del geparang ko dal gepa manderang ko ba wa program mo ba kora ichina gata o kamataha cham mangiban khobra rang ayan Delhi o Carblas cash ni bidungo update san dieng parang ni masina manani gata de pa dingthang macha source ni gata Delhi Red Fort sambo go phetatani ongja cham andi ba kepen bia prang ko sa target kha cham ya go phetatani ara mistake sam ahanen ba chana paha bobal dolrang ni plan de Uttar Pradesh adokni dingthang olaki chakram bia prang osa ong acham wa mangni target te dingthang mancha Ayodhya ni Ram Mandir aru Varanasi ni dingthang bia prang terror model rang de takna ya terror model rang ara dingthang mancha hospital rang ko aru mande bang e donging pa bia prang ko chadrap na samuk songa chimchero ko de wa mang mande bang i shot na mana gata nen ba jana pataha sources ni gata de Dr Sahin Ayodhya o chadrapani ko takna nen ba sleeper cell rang ko ba activate khat man plahacham diba adita sak manderang ko police rang mania cell aro panga go phetatna chakhal gpa booster rang go sis kha ani celo bobal dolrang shokna gata manjaha Red Fort samba o go phetatara pings kharang ko talking haningaman judgingen ba khenja go ken ba saksa member bobal doloni Dr Umar Muhammad ayan one go phetata hakon enen ba jana pataha ya Delhi go phetani ongnas khang san police rang thon gatham rang ni gata explosive rang ko dingthang biap rang o donue donginga ko na manha basis khana man hachim ndeba aditan ammonium nitrate da oba gama inkwa warang ko nationwide police toll waragi security agency ni gata sandia ni rang ko takinga neba ko bro jana pataha ya explosive rang ko dingthang mancha dingthang biap rang ni through India onar ana paha khon jekai Bangladesh aro Nepal asongrang gata neba khoborang o jana peya gana ni ko rakata ha yawal ni khoborang de yarang san nishwani na mathalbe